Kambasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima, igicamunsi cyiza kuri mwese aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mubasha kumva ikinyarwanda, mbifurije kugubwa neza, umugoroba mwiza. Nimita Jean Ngugu ni amakuru y'umugoroba tariki 8 z'ukwezi kwa kane 2025. Ni amakuru atandukanye tugiye kubagezaho. Mu karere ka Huye haravugwa impanuka y'imodoka ya Volcano yabuze feri irimo itwaye abantu benshi. Turaza kumenya ese abashize ubuzima ni bangahe kugeza ubu ngubu, ese byifashe gute ahangaha mu karere ka Huye kuri iyi mpanuka ibaye kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri igicamunsi cy'uyu munsi wa none. Turagaruka ku makuru yo kwibuka ku munsi w'ejo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 muri Mata, igasiga abenshi bashize ubuzima, igasiga imbaga nyarwanda icitsemo igikuba. Leta y'u Rwanda idukangurira kugira ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa. Uyu munsi wa none cyangwa se ku munsi w'ejo turaza kugaruka ku magambo yatangajwe na Muhawimana cyangwa se Caritas, amagambo akomeye cyane uyu mwana w'umukobwa yaje gushyira ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se kuri statize. Dusaba kwitwararika. Ni amakuru tubuze kugarukaho kuri uyu mugoroba agiye atandukanye. Uyu munsi mu karere ka Musanze ku rwibutso rwa Busogo habereye umuhango wo kwibuka abatutsi bazize jenoside 1994. Ni umuhango wanitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, umuyobozi w'Intara y'Amajyaruguru ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bo muri aka karere. Nikaze ni karibu, kora subscribe, like, share na comment udushyigikiye kugira ngo dukomeze tubagezeho ibintu amakuru, ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka duhere ku nkuru y'uyu mukobwa yabaye ejo ku munsi w'ejo. Ni umukobwa uvuka mu karere ka Nyanza, akaba ari imfura iwabo mu bana 5. Uyu mwana w'umukobwa ku munsi w'ejo yatangaje ibintu byagiye bitungura abantu benshi cyane, abenshi cyangwa se ababyumvise nanjye ubwanjye nabyumvise ndavuga ngo iyi myumvire ntago yagakwiye umwana w'umukobwa, iyi myumvire ntago yagakwiye umwana wavutse muri 2002, dore ko 2002 njye nari mfite imyaka 8. We yavutse 2002, hashize imyaka 8 jenoside yakorewe abatutsi 1994 ibayeho. Mu gihe isi yose ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwezi kwa kane yifatanije n'u Rwanda mu kwibuka abatutsi bazize jenoside mu 1994, ndetse tukaba turi mu bihe bidasanzwe. Bari ibihe tugomba kwibuka abacu bazize jenoside ndetse tugafata no mu mugongo abafite ababo babuze muri jenoside 1994. Tuba dukwiye kubaba hafi kuko baba bari mu bihe bidasanzwe, ibihe bigoye, ibihe by'umubabaro, ibihe by'agahinda, ibihe by'intimba, ibihe biba bigoye cyane kwiyakira no kumva yuko ufite uwawe wabuze muri cya gihe 1994. Caritas yagiye kuri statiye cyangwa se kuri status. Benshi bantu murangira Bitsieri aherutse kudutangariza ati twitondere imbuga nkoranyambaga, ntago tuzihanganira na gatoya abantu bapostinga ibyo bishakiye mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside muri 1994. Uyu mwana w'umukobwa yagiye kuri statiye arapostinga ati muzibuke bene wanyu, abatutsi ni inyenzi, tugomba kubica bagashyira. Njyewe nzibuka abahutu. Ni amagambo yatangajwe na Caritas kuri iki gicamunsi cy'umunsi w'ejo. Yashira kuri statiye. Akimara kuyashira kuri statiye, bamwe mu nshuti ze ba hafi bagendana bareba statize bari bafite nimero ze birumvikana, nibo babashije kugenda bamurabura, bamunyura mu gikari baramuga ati ibi bintu tangaje bimeze bite. Havamo umwe
ahita amutanga mu nzego ubwo n'umwe cyangwa se bashobora no kuba ari benshi. Hari abantu batemera ko ikibi gikomeza kuganza cyangwa se ikibi cyongera gutunguka mu Rwanda ngo kibe tukireba. Umwe yahise agenda arabitangaza, abibwira inzego z'umutekano zitandukanye. Amaze kubibabwira niko gucunga, baragenda bata muri yombi uyu mukobwa. Uyu mukobwa yavutse muri 2002 nk'uko nabibabwiye, hari hashize imyaka 8 jenoside ibayeho. Muhawenimana nabibabwiye akomoka mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyamure, umudugudu wa Gatare, niba ari Gatare niba ari Tare. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yigeze yiga amashuri ye ngo yasoze, ahubwo yagarukiye mu wa kane primaire, nimwe yagarukiye, akaba yakoraga akazi mu mujyi wa Kigali, akazi ko mu rugo niba ntibeshe, ndumva ariko byaba bimeze. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje gutabwa muri yombi. Mu by'ukuri wavuga ngo ibi bintu ntago byagakwiriye urubyiruko, ntago byagakwiriye umujeni nk'uyu nguyu w'imyaka 10 n'ingahe. Iyi myumvire wavuga ngo ayikura hehe? Jenoside ishobora kuba gutangira cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside ishobora gutangira ku ntebe abantu bicaye mu muryango n'ahandi hantu. Kuba yatawe muri yombi agiye gukurikiranwa, haraza kumenyekana aya magambo, uyu mwana w'umukobwa yaba yarayakuye hehe, kuko aracyari muto. Uretse no kuba ari mutoya, birashoboka yuko ingengabitekerezo ya jenoside ishobora guhemberwa n'umuryango, ukayikura mu muryango iwanyu bitewe na background y'umuryango. Ariko itegeko rivuga iki? Umuntu wese uhembera ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se urwango cyangwa se akabiba amacakubiri mu banyarwanda, ukorera icyaha mu ruhame, gutyo ni icyaha yakoreye mu ruhame, ahanishwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga. Bazi umwana w'umukobwa ugiye kuri iyo myaka, wari ukiri mutoya, wari ukwiye gukorera igihugu, wari ukwiye kuba uri umwe mu bantu igihugu gitezeho byinshi cyane. Indi nkuru ni amakuru ababaje cyane. Tumaze iminsi turi kumva impfu z'impanuka za hato na hato zigiye zitandukanye, ku mpanuka zigiye zitandukanye zagiye zikorerwa mu mihanda itandukanye. Harimo nk'impanuka ya internationali, harimo n'impanuka zigiye zitandukanye zagiye ziba. Ariko ubu ngubu noneho sinzi impamvu amagence menshi ari gukora impanuka zigiye zitandukanye. Ubu ngubu ni inkuru ya nyuma ya Mugisha na Mugisha wese impanuka, nubwo yapfuye yiyahuye, akiyahurana agatahana n'abana be 2, ni boss wabiza. Bari kibaza ese biza bizakomeza gukora cyangwa se bizahagarara. Igihe mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu tariki 8 Mata 2025 mu karere ka Huye, mu murenge wa Mbazi, akagari ka Tare, umuhanda wa kaburimbo Huye Nyamagabe ahitwa Igashikiri, imodoka ya sosiyete ya Volcano Express yavaga i Huye yerekeza i Nyamagabe yakoze impanuka ikomeye cyane. Nimbabwira ngo ni impanuka ikomeye cyane, ngo ni impanuka ikomeye cyane, kuko nkuko muri kubona ku mafoto uko imodoka yaje kumera, ntabwo wava ngo hano harokotsemo umuntu. Nubwo yaba yarokotse, yaba ari ku bwa mahirwe ya Nyagasani, kwa kundi abantu baba babyutse umwe muri mwe akamanza agasenga, akavuga ati Imana, uyu munsi weze, uyu munsi w'umugisha, uyu munsi ugendane natwe, uyu munsi utubere ku marembo y'ijuru, kuko turumva bitameze neza, ariko Imana ikaza kubikora bikagenda neza ikabarinda. Yakoze impanuka ikomeye yatewe nuko yabuze feri igeze mu ikoni igahita irenga umuhanda. Nanjye ndabyibutse, hari umunsi byigeze kubaho, twenda kugera ku giti cy'inyoni, tumanuka tubura feri, cyakora Imana ikinga ukuboko. Shoferi arwana nayo akoresha, niba ari bande feri, niba ari feriyamu n'ibindi. Tubona tugeze hasi kuri sitasiyo arakata, aparika amahoro, tubona umunsi ugenze neza. Yakoze impanuka ikomeye yatewe nuko yabuze feri igeze mu ikoni igahita irenga umuhanda. Amakuru yizewe agera ku gihe ifite kugeza ubu nuko umushoferi wayo yahise yitaba Imana, mu gihe benshi mu bari bayirimo
bakomeretse. Ntiharamenyekana abandi bantu baba basize ubuzima muri iyi modoka, ntiharamenyekana andi makuru kuri iyi modoka. Turaza gukomeza kugenda tuyabakurikiranira. Hari umuntu wacu uri kwerekezayo, nanjye mu minota mikeya nderekezayo, tuhagere turebe koko hari abantu baguye muri iyi modoka cyangwa se Imana yakinze ukuboko nyuma ya shoferi yaba yatashe wenyine, cyangwa se hari abandi bantu bakomerekeye cyangwa se baguye muri iyi mpanuka y'iyi modoka. Ni Mr Jean Ngugu. Kora subscribe, like, share no comment. Amakuru yacu n'ibiganiro bikomeze kukugeraho ku gihe. Turabakunda kandi ubwo twatangiye iminsi 100 yo kwibuka, dukomeze kwibuka abacu baje jenoside muri 1994. Dukomeze gufata abantu baburiye ababo muri 1994, kuko turi mu bihe bidasanzwe. Ni ibihe bisaba kwitwararika, ni ibihe bisaba kugira ngo twite ku bantu, twabe hafi kandi tubikore twumva amateka y'igihugu cyacu, nk'uko leta y'u Rwanda itwigisha ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaherana. Turabakunda cyane.